nên trong số đó ít trong này gì khi trả và lúcที่หัวชัวเฉลยแล้วต้องเวเตนและนอนอ่ะวันนี้เฉลยทุกนิสิตทุกก็น้องเลยต่างกูจะสาธิตนักร้องเราเลยไปจะสาธิตนักร้องมาเชียนักเรียนเราสัตย์เป็นหมุดถัดจะสาธิตคุ้นสอนนักเรียนบริษัทเรา PS Company นักเรียนไปจะรับชัวบางทีก็อีเล็กจุลินตัวช่องกับชาติละเนาะอีจงมีจีก็นี่จะเลยจะ customer นักเรียนบริษัท PS เราเฉลยตัวตัวหนึ่งก็บริษัท PS ตัวหมุดทองของบริษัท PS สามีจะคัดอะไรในตามดาวดินและผู้ที่การสามีจะคัดอะไรเดี๋ยวจะกำไรและต่อชีถ้าเจดาวสัญญาที่ชีเดลีตัวจอทั้งน้องนอในจิกนิ่งใจนะชาเขาเตะคาเตะลาชอวอเทอร์ลามงเรียหนึ่งกูตัวจีตัวเสือตัวจะทำบริษัทพีเอน้องนอยากตอนน้องจันที่ชีบริษัทพีเอกูตัดเกิดตัดจ้องเขาด่าข่อยปกติลายเจ้าเป็นประธานดีแค่ไหนเจ้าบอกท่านะที่เขาดีเขาด่ามันจะมาด่ากันนี่นะข่อยชิถามว่าไผด่าไผก้อนไหนบอกโหเจ้ายังเงินเอาไปด่ามันมีกันด่ากันเกิดขึ้นมันมีหลายคนมันนี่บอกว่าเรื่องด่านะว่าแต่เรื่องเงินนี่มันต้องบอกเรื่องด่าข่อยสิบอกให้พวกเจ้าฟังมันต้องหาทางออกที่ดีให้ทั้งสองฝ่ายเป็นบ่มันสั้นเลยพวกเจ้าเสี่ยวพวกนี้ไปฟังเบิร์ดมันกับบ่ได้บ่ยอมเขาบ่ให้มื้อนี้เขามีการประชุมแน่มื้อนี้มันก็มีหลายเรื่องจะรับผิดชอบตัวนี้เตี้ยแหมท่านพวกเจ้าบ่รับผิดชอบข่อยก็บ่รับผิดชอบเพื่อนกันนะมาผิดชอบบ่ได้เจ้าเป็นผู้ประชุมไงเนี่ยคันมามีเรื่องประชุมเกิดขึ้นซุ่มนุ่มอย่างซี่ข่อยบ่รับผิดชอบเด้อข่อยบ่รับผิดชอบเลยรับผิดชอบบ่ได้ให้ประธานซุกว่ากับพวกเจ้าเด้ออันนี้มันประธานเจ้าของทะเบียนส่วนค่อยเป็นมาตัวเดียวที่พวกเจ้าเห็นอยู่ซ้ำในหน้าพวกเจ้าได้เป็นมาอีกเข้าใจบ่เจ้าด่าทั่วประเทศนี่ค่อยเป็นมาตัวเดียวเด้อค่อยล้มบ่ได้ให้เราล้มซะค่อยว่าภาษามาโอเคเนาะสบายดีทุกคนก็สบายแล้วเดี๋ยวนี้นะสบายเป็นบ่มาต่างแดดร้อนเป็นบ่เป็นสบายจังเลยตอนเอาเงินเอาแล้วบ่ได้บาทจังซี่เนาะพวกการที่ฟังบ่ความจริงวันนี้เนี่ยข้าพเจ้าเองนะก็ได้เตรียมการไปวันศุกร์แล้วเนาะมาวันที่11นะบ่เฝ้าให้พวกการมาเพื่อเลยเอาไว้เนี่ยให้แล้วถึงเวลาพวกเจ้ามาโวยวายมือนี่ได้เงินดอกสนั่นพาพวกเจ้ามาโวยวายแบบนี้มันก็ไม่ได้เงินดอกโอ้ยบ่ได้บ่ยอมเด้อมื้อนี้แม่มือมาเอาสุดท้ายเด้อบ่ให้แต่เวลาอีกแล้วสิให้เงินดอกแต่เขาดีเนาะส่วนพวกทานจะฟังหรือพวกทานบ่ฟังมันก็เป็นเรื่องของพวกทานเด้อสำเร็จเวลาฟังแล้วน้ำภาครัฐเพิ่มอยู่ทางไหนเนาะส่วนพวกการเองยังให้ส่งตัวแทนเนาะส่งตัวแทนของบ่มีตัวแทนเด้อหมดทุกคนนี่ล่ะตัวแทนน่ะจากนั้นให้ตัวแทนของพวกการเนาะให้พวกการฟังเด้อเป็นคนนี้เนาะเข้าใจสิถามว่ามื้อใดสิได้เงินต่อให้เทียนว่าการเมืองเรายังไม่ว่าผู้สื่อมีที่ดาราจะจบคือที่นี่ดานายกจะรำที่เกาะจีดูโจทย์ดูเนาะในตอนนี้สิ่งที่จะการมุ่งเจที่ชิมาเอาตอนนี้สิ่งที่จะแสดงคู่ตอนเดียวแหละเราเลยคู่เราแต่งเที่ยวเรา
chỉ nên trả lời chỉ tờ xía sáng khoảng câu vấn câu hỏi nên là ô tô chỉ nên trả lời đó chỉ cái cuốn sổ đó trong khi cái là tôi kia phải đồn được tờ thì chỉ rõ cơ cho bảo cơ sở là tức chính sự nhất trong mình sẽ thành cái tờ để tôi muốn sẽ chùa tôi muốn chế là ca mà cho hấu trên cho customer thì mình đưa cái gam một cái hấu món gì là mấy cái có sở hữu kinh cầu vì mình chỉ đi trái cho nó cho là lò là cũng mua cho hồ là cũng mua nó có thể có thể nhận được là cũng mua ít chỉ tôi là nhiều chỉ tôi quy trọng hàng hàng tôi quy trọng hồ theo xí còn là cô tôi chỉ bao để tao nhiều là chỉ tao thì tôi lại xí vậy với sản phẩm nó cũng dạy nó mới sẽ và một số đề na để trả lời chùa sự liên tra sự liên tục có liên bao ra thì chỉ có để là trong khi đấy thì là cái chuyện này là ha mua cái nhân bản này mua thì sự đi trả của trong cái tôi sản phẩm là chỉ có những gì vậy nhưng bởi nhất trong nóng chỉ có những cái hình tượng là trong một chữ bên trong là customer là cái mình sẽ chùa ra đó mình sẽ để cô thọ có một sản nhẹ khuyên ít chia cũng gọi sản đồng bia khuyên là cái tàu thì sử dụng trong mong chờ lại ta thọ đến thuyền khuyên xứ là cái tàu thì sử dụng mong chờ là một sẽ là chuyện nghe sản đó đấy gia đình đó là chỉ có thọ liên với sĩ hải có ô tô sản nhà nên thì pháp chơi xong như chúng mình chơi xong đầu tiên là gia đình thì có sản nhà đặc biệt sản phẩm thì cái pháp chơi xong là chơi như cơ chúng mình sản nhà và sản phẩm nó đi thế như đó đó lấy gia đình đó nó cứ ô tô cho mình là giao vào cơ sở chúng ta mình sẽ mình cố gắng để mình sẽ sửa cho họ được nên thì cơ chúng mình chỉ lòng là cố tàu mua thải không thì là giờ chỉ nên mua cờ xứ chỉ là sẽ trong cái sự kiểm tra cho cái customer cái đầu sẽ phải là cô chỉ tao là một chế cái chia cô từ cái cô dễ trong đấy thì cô được đọc là tận trong tận này nên là quý khó sử dụng cuốn sổ thì thời gian càng gần vì chẳng như phong trào cô là chia sẻ cha nên là nó chỉ có on là cô trò xuống từ từ một cái chỉ một cái một cái trong cái PA là cô tao thay video là thay đó cô trò sử dụng về sử Facebook nếu nó chua họ chỉ có thể bỏ sửa tại nó cần gần họ trong một thả ra cho tôi đi tôi là ra cho thường nhiên không nói là sẽ đại cô trợ bạc tỏ hay thế sẽ thích gì mười sạc và bất hẳn khi để chơi hay đi trả nên chỉ tao nhiên là chỉ một chế thảo lại chỉ tao là hai trong khi có ba chế khai trở lại chúng gì nằm mong thật chơi cho những thứ đi trả đã khá tao được chế này bản đây đối với phía của một đồng trả bên mong sở sự và bên trong mong sở sự mà mình cho về trong một này là có cho kể cuốn sổ nó đã được nó là cứ chỉ bao tiền mới được sẽ bị đây một tàu vậy bây giờ trở lên một tàu thì chỉ cho đi ra là thảo cọ một cái sách bị thiếu như thế cái khẩy đua là một trò chơi trong một chiếc tinh trào được soi những cái trò chơi share thì cho nó lỏng lại cả lời họ tao nghe là trò ba có ý tưởng chỉ có một cái mẹ ý tưởng thì đã trời thì nó được share được khá là có share chia nhà mà nó một chuyện là bây giờ là sẽ sửa trở nên sẽ được thế ạ giờ đến ngày thay là mình cho ra trong những gì cần trả sẽ là cho tôi sẽ xử cho nó để tất cả sẽ là chỉ thực hiện được cái này rồi